Sesiphakathi ke Kwizwi-Lomzansi 98.0 FM lapha sisakaza bukhoma sisendaweni yaseThekwini lapha esikhona eDurban Stage lapha esikhona sithi njengamanje tshela umakhelwane utshela umngane wakho ukuthi sesiphakathi indumandumane yathu mezizweni isihlatha somdlebe nontela mzimba bejembetje mfazone empahla hliziyo zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyembane mkhonto kwazi igazi indaba ikhalamanzi dictionary indaba ithithi umndeni sanibonani yonke lapha enikhona isikhathi sethu sithi 19 minutes before the hour of 8 o'clock kumsombuluko lobilobi sawubona mfowethu Mkhulu inkosi ngamaxesha onke ihlali nathi ihlali sipha ithuba baninzi belifisa ithuba namhlanje kodwa bakazange ulibona kodwa thina sithe sakwazi ulibona akufuneki ihlale ngalo kungako sithi wonke umuntu okhona emhlabeni efuneka umnike indawo yakhe kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo phokufika lamazomoya xa selithethile ilizwi lendumandumane kusuke ke isiprofeto sesiphumile othewe izilizwi lakhe namhlanje apho kubhlungu khona selechile intobana ke uzowuva umehluko yazi lobilobi mfowethu ngeke ngathi mangiqala la ngathi mina lobilobi you are a jack of all trades yabona mfowethu ngiyakuzwa ungena uthi khaka Sunday uyamuzwa kodwa khumalo lo muntu ukuthi ungena impela uSunday uyangena uyaphelela mfowethu uyamuzwa manje mayiqala mfowethu ungena impela ungathi uPastor Cezu wena walalela izwi lomzansi ekseni maselisho sekuyose ekseni umzu Pastor indoda umphongolo ayuza madoda uthi kwanyakaza kudilika indonga zaseJericho mfowethu uma usuthinta lezi zinto ke mama ekhaya lapho khona baba lapho khona ekhaya namhlanje before siyongena ehlelweni lethu sizawuvula kakhulu ngomthandazo sihamba nendoda lapha nesuka all the way from Mtuba myself lapha ngisuka khona entabeni zaseVerelem sithi thank you so much kubo bonke abantu aba-attendile inkonzo izolo sanibonani lapha ku Facebook page sanibonani phezulu eJohannesburg konyama kayipheli phela amazinyo endoda mntana moya egoli uthi uyofuna umsebenzi lapha la kuthatha igoli sanibonani esinqanqaweni phansi kamashu siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu sinibingelele sithi thina okungenzeki kubantu kuyena kunjani kuyenzeka mfowethu sisho kanjalo mfowethu masingena namhlanje sithi kunabantu abazawuphila namhlanje abantu baphiliswa izwi abantu lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu mayihambela kwenye indawo ufica abantu uyababuza uthi nifunani uthi anginagolide anginasiliva kodwa uthola indoda yayikade engakwazi ukuhamba uthi kodwa namhlanje ngithi suku unjani uhamba uthabathe uhlaka lwakho uhambe ngisho kanjalo namhla kuvukela inyibhalo futhi unendoda yayifuna ungena ecibini kupha wewe khumalo ithi mayizongena njalo kuba nomnjani kunalo wayingaphambi kwayo lobulobo uyangizwa ukuthi ngithini kunendoda yayifike ehle ngaphambi namhlanje ngizothi kubantu mfowethu kunabantu abathi masebengena empumeleli qeda bese kwehla izinto bese beyasaba babuyele emva qaphela wena uzothi uhamba nedlozi kade uhamba nedlozi lengane elingagezwanga lithi maselibona imali bese liyahlehla lemva namhlanje sizothi kubantu okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka namhlanje ngizothi kwena olalelo lihlelo khona into ezawunyakaza namhlanje lithi iBhayibheli uMaria mayikhulelwe lobulobo uyangizwa ngithini lithi iBhayibheli lithi izwi nawe Jerusalema awumncinyane kodwa uyozalela indodana eyophatha izizwe zonke ngikhumbula uMaria lithi iBhayibheli ekupheleni konyaka omnye nomnye wahamba wayezweni la kuba ukuthi awubala kanye nomndeni wakhe uyaqala uMaria kunezinto ezisikayo esiswini ngoba besidinga omama bazawuthi mabebona kwenzeka izinto basikwe omama bake balayisa ingane u9 months abanonembeza ungabona sewumuntu ungana unembeza athi noma umuntu esekhala wena lokumkabhile lithi noma iphara selikhala wena lokuthi asimbulaleni umama ongana unembeza bedingeka omama bazawukhala bedingeka obaba bazawuthi noma bedla noma bebaleke bayishima iziyabo kodwa babe nalo nembeza ukuthi abantwana bami lapha bakhona balele bedleni namhlanje sizothi sikhumbula uMaria mayisendleleni yazi uyasika uMaria endleleni uthi mayisikwa bese kubuya umcabango ufikela umcabango ukuthi kwathiwa Jerusalema awumncinyane uthi mayifika abantu begcwele uMaria ungena emakamereni ufika amakamera onkanjani agcwele uMaria mayingena emakamereni khumbula uMaria uphethe umuntu ozoshintsha impilo zabantu oshintsha impilo nomuntu oshintsha impilo ngisho neyakho njengamanje uMaria ubona ukuthi indawo engcono ngigijime ngeke kuphi esibayeni uthi mayifika lobulobo esibayeni uMaria inkomo ziyambuka kuyasho ukuthi lento ayiphethe lapho uphethe ingadla uyafika uyangena esibayeni inkomo kuthiwa zahlehla kuthiwa izazi zasempumalanga
kwabonakala ngenkanyezi eyabathatha ihambi bakhokhela endleleni yahamba yaziyongena nabo esefikile uJesu indoda yathi mayifika lithi iBhayibheli kodwa kukhona indoda eyathi angazi uFaro okwabonakala isandla sibhala odongeni uthiwa uFaro wabiza izazi zonke wababiza bonke abachazi bamaphupho abaprofeti uthi khazani kusho ukuthini lokubhalelana bayakhaza kuthiwa ikhona indoda yafika yazotolike yodwa yathi lalela umbuso wakho njengamanje unjani uphelile uyaphela manje ukhona osezelwe owumfana ukhona osezelwe ukhipha amabutho uthi bonke abantwana abaneminyaka ewuthuku yaphansi ababulawe lalela uJesu esebenza kanzima uJesu esebenza uNkulunkulu esebenza kanzima mayisebenze semfihlo ngoba kunabantu ithi iBhayibheli besifunda izolo kuma Roma ama-Roma I think Roma 20 lithi iBhayibheli idla nezitha zakho ziphakele ngoba mawuzenzela kanjalo kufana nokuthi ubafaka amalahle kuphi ekhanda wena idla nezitha zakho kunabantu abayizonda izitha zabo ongafanele bayizonda izitha zabo bring your enemies close ukuze ngelinye ilanga ubashaye kahle kunabantu ababhayizile empilweni uNkulunkulu sebanqobelile basebeyasuka bangayikhulumisa izitha zakho that is why iBhayibheli ku-Exodus 20 lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda ngoba awazi ukuthi mawuqala ohlelwa inkinga endlini ubani umuntu omkhalela qala ungahambi uthi wena umfuna umakhelwane khulumisa umakhelwane wakho ngoba ngelinye ilanga awazi ukuthi uyaphi sisho kanjalo namhlanje Kwizwi-Lomzansi FM sithi wena oqala ukulalela isho kanjalo ingoma mfowethu ngiyayithanda ingoma lapho mayisho ithi wena olalelwayo zizidalwa wena olalelwayo zizidalwa sithi bayede wena wezulu bayede wena waphezulu babizwi lakho linamandla babizwi lakho liyaphila emagameni amathathu elikayisenele ndodana baba namhlanje kuyanetha phandle namhlanje kukhona umntwana onganayo indawo yokuhlala khona umntwana Nkosi ojikela abazali bakhe khona umzali othandazayo njengamanje othi ngizele kodwa abantwana bambajikile khona umntwana njengamanje Nkosi ofisa ukubuyela ekhaya kodwa akakwazi ukubuyela ekhaya namhlanje siyakhuleka kunabantwana bathi kade ngangisebenzisa imithi kade ngangithandaza Nkosi kodwa imisebenzi angutholi namhlanje siyakhuleka Nkosi intambama enhle kangaka sithi busisa lo msakazo Kwizwi-Lomzansi FM kunabantwana abasebenzayo namhlanje abathi ngezwi izwi likaKhehlelezi likhuluma kodwa ngase ngiyasabela basebeyasebenza lithi umbhalo wakho Nkosi uthi umhlabelelo wena olalelwayo zizidalwa namhlanje sithi bayede Nkosi wonke umntwana Nkosi ozothola ithuba lokuthi akhulume nami namhlanje ungobusisiwe namhlanje Nkosi siyakhuleka Nkosi laba Nkosi imizi yabo Nkosi yafa abathi Nkosi abafazi bashile abathi umkhwenya nami ungishile bayakhala namhlanje sithi bayede Nkosi yezulu siyakhuleka ngegama lika Jesu amen. Namhlanje umkhulu ungene ngenye indlela sihlala sazi sihlala sithetha ngezinto ezithinta isintu sami namhlanje umkhulu uvele wangena enkonzweni mhlawumbi ke wena uyamaza ecaweni uthethetha kwakhona ubuthinteka khona avele siyenze open line lento mkhulu ngokukhulu ukuzithoba oku sike siva abantu uba bathinteke phi ekubenisele ethethile indoda kaNkulunkulu mfowethu namhlanje usho kahle masingena kanjalo singena ngevibe singena ngegiyeli phezulu ngiyabonga mfowethu mawuthi abantu asikhulume nabo namhlanje asibadedela abantu bayafuna mfowethu ukukhuluma nathi mfowethu mase uthinta kanjani uyangithunuka mfowethu uyangithunuka namhlanje ngiphakathi endaweni yaseZwini-Lomzansi FM angathi ngahlale kunjena lobilewi uma ufuna ukungithunuka uma ufuna ukungithinta thinte kanjalo wena uhlele ekhaya njengamanje ukhalayo wena othi impela sithi amazulu athembe lona nathi sithembe lona impela ngeke kwenzeke lutho sithi wena sisi wami osugive uphile othi umshado ngeke ngiwuthole namhlanje ngizokhuluma ukuphila kwena izwi lomzansi sawubona amen kunjani Khehle siyaphila usho ukuthi uyangifeel ungizwa kahle manje ngiyaconnect yadobuza sholo ngifike ukuthi ngithanda bakhelwa wakho uthi uyisithanda uthaza zakho uyisondeze
Yes. Ngiyakuzwa nje ukufundisa ngiyakuzwa kahle. Mfowethu. Ngithandela ukuthi khona usutsheni umbuso oyindoda waphela. Yes. Ngokuzalwa nje komntwana. Yabona manje yabona wena ngiyakufuna esontweni ngizokwenza umshumayeli. Ngiyakufuna impela ngiyakuzwa. Yabona mawujula kanjena uthi khona abantu abazothi makuzalwa abanye abantu besimbuso yabe yaphela. Kona abanye abantu abazothi mabethi baya graduate esikoleni ucaca ukuthi lo wangena ngendlela engafanele nanga umuntu okumele abekwe. Kunabantu abaseyikhundleni khumalo njengamanje ngiyakutshela. Kunabantu abangene ezikhundleni ongazona ezabo kanti ama position abantu abayeza. Mina ngithi ungajahi mawuphethe certificate uphethe unqo uzobekwa ngelinye ilanga. Le ndoda ngithinta kwenye indawo manje lobilobi. Uthi no mani kunabanye bathi mabezalwa bazalwe bese kushona amanye amadoda asabe ngoba bayazi ukuthi lapha ahleli khona kumele ngabuhleli. Ayathinta le ndoda. Cool. Ayathinta le ndoda. Ngiyabonga bhuti. Namandla kakhulu mkhulu. Namandla kakhulu mfowethu asigijime mfowethu sihambile isikhathi. Kunabantu khumalo esoyisho lento ngelinye ilanga ngoba siyoshumayela mfowethu kukuhle sishumayele futhi kunjani okubi size sikoshwe ukuthi uhambani ngoba sesikhuluma emaqiniso. Izwi lomzansi sawubona. Khawukile mkhulu. Right asisuke sigijime kakhulu. Ku 0604807164 ngiyacela siku open line asukuthabathe molekani. Sabona babulubu. Yebo dada kunjani? Yaphila tata kodwa umjani. Kuhle mhlekazi ngibane kwiphindawo nakumkhulu. Siku open line. Sawubona mkhulu. Baba kunjani baba? Ngiyaphila mkhulu kodwa kuhle uthetha nobongile xalatana la ePhumalanga. Yes baba. Ya siyabe ngiyaqala nongemehlolweni ngicela ndazama. Mkhulu manje bengicela Nkosi yami khuluma ngakhona onihloleni. Mfowethu siyeze ekuhloleni siyagijima kakhulu sidlula kakhulu mfowethu. Uyabona khumalo khona indoda yabo le ndoda engene eqala. Madoda animzwanga lo muntu. Animzwanga lo muntu. Lo muntu khona into ayithintayo. Uthi kunabanye abantu abazothi mabezalwa bese kuhlukumezeka abanye abantu. Kunabanye abantu abazothi mabegcotshwe esontweni bese kuresign abanye esontweni. Athi umuntu mina ngiyaphuma ngoba sekugcotshwe lona. Ngoba uNkulunkulu mayemkhombile umuntu ngeke uzumsuse, ngeke umphuce umuntu isiphiwo sakhe. Noma ungaze wenzeni khumalo. Kunjalo phela uthi mase kufika ukuphelele ingxenye yashabalala. Awu mase kufika ukuphelele. Yamuzwa manje uthi ingxenye yoshabalala. Uyamuzwa ukuthi khumalo. Sekufika ukuphelele ingxenye yohlabalala. Kunabantu ababekwe ezikhundleni hayi ngoba bebekiwe, babekwe ngoba basupportwa abanye abantu. Yazi umuntu mfowethu ophathisiwe isikhathi esiningi akafuneki, isikhathi esiningi bamqhukuluza. Kodwa lokho emile ngomthandazo owesifazana oyengabathola abantwana waneminyaka emingakho ukana Wayilokho ekhulekile ngithanda mabekhuphuke lentabeni abanye bayakhuphuka bawubonga ingcebo bawubonga ingane uthi mina ngiyokhuphuka nomkhwenya nami angike yobonga ukuthi abantwana kodwa ngiyobonga ukuphila ukhuphukela entabeni uthi mina ngiyobonga ukuphila man Kwizwi-Lomzansi sekubulisa Eloblobi nawe mkhulu. Khehle Ninjani mkhulu? mkhulu wami siyaphila kunjani? Ngiyavuma ukuthi wehlelwa mkhulu. Lento yakwehlela inkulu mkhulu wehlelo ezulwini impela mkhulu ngiyavuma nginawo mona mkhulu. Khehla lami uNkulunkulu akubusise ukuphi nendawo? Ngisepitoli mkhulu kodwa mkhulu mkhulu bengicela mkhulu izolo mkhulu ngeke ngaphupha nginawe. Mangina mkhulu ngathi ngisekhaya komama. Ngisekhaya komama ngathi uyangijabulela mkhulu. Mangisenawo mkhulu qhamuka imoto zakhe ezinhle kanjani mkhulu. Bese ngibuza ukuthi konje ngithe ngithume kuphi na imoto bengithi aziye kukonje imoto mas ngathi endlini yakagogo ekhaya komama. Ubuza mina mkhulu ukuthi konje lezi imoto zamfanele ziye namhlanje because sengikhohliwe khona la efanele ziye khona mkhulu. Mkhulu kanjalo lashintsha izulu mashintsha izulu kwakhona inhlanhla eqhamuka le phezulu yazoshaya kimi ngamanzi temkhulu. Lalela oloblobi umdrophe lo baba lo muntu ukhuluma iphupho elikhunywa umunye usisi emini ukhumala ngazi noma usekhohliwe uthi lo sisi ngiphuphe
uqhamuka imoto zakho ziningi layinini uyamkhumbula uthi mayilayinile kulilizela abantu uthi baphume ba celebrate abantu uthi mabe celebrate ngikhona umuntu engeke ngimbize emsakazweni ngegama uthi wavuka umona yavuka leyo nto inyanga uthi wavuka umona balilizela uthi ngathi ebantwini phumani lelizela usefikile sekwenzekile ekade sasikulindele uthi ezinye imoto za beyilayisha ama office ama container uthi ngalilizela uthi angazi ukuthi lento bekwenze njani so nalona futhi uphupha futhi into esimilar engisho ukuthi maybe uNkulunkulu kune order sal prepare ukhumbula ukuthi njalo masilala ebusuku nomunye uyathandaza ebusuku ecela ukuorder kubaba uNkulunkulu ebesethi uNkulunkulu ngifuna ukubona ukuthi ukukholwa kwakhe kungakanani athi awulinde ngalesikhathi ulindile uSathane uyakunyakazisa kudingeka abantu abazoma mfowethu bathi noma becela abanye mfowethu kudingeka esontweni uthi noma usunikelile ezayoni wahamba waguqa wawunikele ladini hlala kulelo bandla ungasuki noma ungaya kuphi kodwa ungamthuka umfundisi qaphela lithi iBhayibheli uhlukumeza umzimba ukwenze konke kodwa uzusiza umphefumulo ungawuthinti ayi madoda ningizwa man Ay Inamandla mfowethu inamandla isikhathi sethu sithi 3 minutes before the hour of 8 o'clock lapha Kwizwi-Lomzansi FM bonke abantu abasilalele sithi usuku lwakho namhlanje khona into ezawushintsha ngibona ku Facebook bekhuluma abantu bathi ayikhona hayi mfowethu namhlanje nishintshile lento lobi niplane kakhulu lento kanti ayiplanwanga into kaNkulunkulu ayiplanwa into kaNkulunkulu ayiplana into ezenzekela yona yodwa mfowethu ake sibone ukuthi ubani esimthola futhi 0604807164 Kwizwi-Lomzansi ngalixesha mhlambi sana kuvuleka iradio masikuthabathe mona nekhaya yebo baba kunjani tata yaphila baba ngiphinda abazwa kanjumandumani lana ethi lathi uma umuntu emekwenza okubi ungamphindisela okubi mangabe ukuthi bakushaya ngamatshe qoqa amatshe uwasebenzisa wena ungawaphindiseli kuyena yes yabona mabekushaya nanso ke thinta futhi ngelinye ilanga imbongolo bathatha imbongolo lobulobi ngelinye ilanga imbongolo ibonakala ngento useless lithi ngelinye ilanga ithi le ndoda mayixoxa ishumayela ithi imbongolo yayihlala ibonakala njengento useless lobilobi uyangizwa ukuthi ngithini imbongolo iyathathwa khumalo iyofakwa emgodini mayifakwa emgodini lembongolo bathi no lalelani bonke abantu basendaweni uma nithatha udoti nolahle hambani neolahlela phezulu kwalembongolo lesemgodini kunabantu abathi mabebuka bese kuthwalahlelana udoti bonke imbongolo lokuthiwa ibabethi mabelahlela udoti ithinta uthamadlebe udoti bese uwele eceleni bese ugcoba ngeenyawo bakhohlwa abantu ngelinye ilanga ukuthi lo doti uyaphayila imbongolo iyaphakama ngeenhlamba nangayo yonke into ngelinye ilanga babona imbongolo lesiyahamba ngaphandle ngoba inkinga zonke abayinetha ngazo yayinyathe ebesithi no mina ngonile lutho ngelinye ilanga bangibona ingani kuvuka iBhayibheli kuvuka ibhalo uSamson babemthatha bemgunda inwele bamgcina isikhathi eside laphana bemkhipha amehlo bekwenze konke bamgcina isikhathi eside bayakhohlwa ukuthi inwele ziyahluma ziyamila uSamson ngelinye ilanga bese inwele sebeyikhiphile yonke into bakhiphe namehlo bemkopolota amehlo utshela umfana omncane uthi my boy ngicela ungithathe put me into between the two pillars mawungibeke khona izitha zami lapha ezikhona khona into engifuna ukuyenza umfana omncane mayimthatha uthi ngithathe mfana ungibeke umfana mayimbeka khona lobulobu uyangizwa ngithini uthi suka mfana kumele ngife manje ene mangifa kumele ngife nezitha zami bakhohliwe ukuthi amandla abuyile manje abuye ngeinwele so manje ubhuti uthi amatshe abakujikijela ngawo wathatha wenze iweapon wasebenzise baba ngizosho kanjalo baba kwena uNkulunkulu akubusise baba Ngisakumbuza khona yebo baba buza tata umkhulu wangisolela la wathi angiyeko komuzi ngizofika ngithola umama lapho ozongenzela igoboko manje mangifika kule muzi ngafika kuthola umama ushonile wayithola lobulobi mangifike kuyona engisengenzela igoboko ngizonikela lembuzi manje angazi ukuthi kumele ngenze njani ngicela ngikhasele asenze kanjena baba uNkulunkulu yonke into yakhe yayihlela next week ngicela futhi ufone ianswer ngizoyithola ngoba ungenile namhlanje uNkulunkulu uyayihlela yonke into yakhe ufone futhi next week mawungafonanga ngizokutshela ianswer futhi yebo ba lobi mfowethu
ngiyabona kuyashuba ngiyabona abantu lapha ku Facebook kushubile lalela ke lobulobi abantu bonke abafuna siqhubeke nalenkonzo sizosho sithi bekuyinkonzo ka 30 minutes ekade singayihlelanga futhi nawe into engiyithanda ukuthi besingayihlelanga ngivele ngathatha le ndoda le ukhumalo ngathi indoda siye kunomlilo engifuna siyobhula kusasa www.drkrkonline.co.za kusuka ngo6 ntambama kuze kuyoshaya u9 ebusuku ngizobe ngihlola ngiqala ngentshumayelo bangene ingene ebantwini mangisuka lapho siyahlola lobulobi kakhulu kusuka ngo6 kuzobe kuyimina kuzobe kuyimina kuJ Israel kukhumalo nangu kubheshu e-studio mfowethu abantu abasilalele kwi-online radio kaKhehlelezi bayazi www.drkonline.co.za abenze njalo abantu kusasa siyahlola kakhulu nale ndoda bengifisa ukuyinika impendulo yayo kusasa siyahlola mfowethu kushubile kakhulu namhlanje wonke umuntu othi ufuna ukuhlola kuKhehlelezi ngolwesithathu ngizobe ngisegoli ebusuku ngizobe ngisegoli ngicela ukuthi afike lapha noma enze appointment yakhe njengamanje enambeni ethi 066 00 266 33 abasethekwini bangayenza ama bookings wabo enambeni ethi 072 1234 976 uthandiwe ukhona lapha nangu uthandiwe tha ku Facebook uthandiwe tha ithi number 072 1234 976 noma bafone kuzandile enambeni ethi 071 130 7808 inamba lezo zokubhuka kanti ke ikhona indoda la ethandaza kakhulu uNkulunkulu ayiphathisile indoda bathi ukhumalo ehlala lapha endaweni yasemtubatuba ukhumalo ehlala endaweni yasemtubatuba nabo futhi abafisayo ukuthi bambone ukhumalo unebandla emtubatuba uyathandaza uyinyanga mabefuna ukuyohlola ngicela ukuthi inamba uzoyibiza lo muntu ufana nokuthi uyimina mawukomtubatuba leni kompangeni ungaya kuyena asikho isidingo sokuthi uze kumina ngoba mina ngihlala ngibhizi inamba yakho uzoyibiza ibize khumalo 073 454 11 41 awuphinde futhi 073 454 11 41 enye ithini baba 082 40 11 691 inamba zakhe mfowethu ukhumalo lezo lobulobi abafisayo ukuyosonta usendaweni yasemfekayi lapha emtubatuba ngamasonto ihlale khona siyabonga lobulobi mfowethu Nkosi kakhulu Dokotela Sithembe Nkosi osiphi2 sibe kwazi bakhona kwevekezayo kube ngomvulo enkosi Dokotela mfowethu siyabonga kakhulu abantu silethe ukuthi bazosilalela kusasa kwi Dr K online ngo6 ntambama kuze kuyoshaya ku8 o'clock ebusuku